Ro amogela ka tlhamalalo go tswa Studio 10 Auckland Park mono Johannesburg madume ba gaetsho. ANC matlafaditse gape ke monokeng ya yona go tsamaiso ya molao le molaotheo. Se ke go ya ka mo president wa ANC Cyril Ramaphosa yo neng a tswalela kopano ya malatsi le mabedi ya komiti khuduthamaga bosetšhaba go sa le gale gompieno. We need to show determination in addressing the toxic legacy of state capture that resulted in security institutions being weakened, misdirected and hollowed out. Divisions and factions in the ANC are themselves becoming a threat to our democracy. Economic challenges of income and wealth inequality and the triple challenges threaten state security, and these require urgent interventions from all of us as social partners. Regression of ethical and moral leadership has resulted in what I would call an existential crisis. Our credibility and legitimacy are being undermined, yes, by our inability to act. Balelapa la morutabana yo boleilweng ka go thuntshiwa ka la botlhano ba re polao ya gagwe e ba tlogetse ba tshogile e bile ba gamaregile ba re ba bolai ba gagwe ba batsetse motho yo ba neng ba ikaegile ka ene. Thebisile Ngendane wa dingwaga di le 50 o boleilwe ka go thuntshiwa mo sekolong sa secondary sa Phomolong mo Thembisa ka la botlhano thapama. Tiragalo eno e tlogetse ba lelapa ba le mo khutsafalong ba re polao eno e setlhogo ya Ngendane e ba tlogetse ba le mo kutlobotlhokong go begwa motlatsa mogokgo wa sekolo se segolwane sa Phomolong a bolailwe ka la botlhano ke banna ba ba neng ba motshoganyetsa mo tselaneng e tsenang kwa sekolong. Bana ba gagwe le mogatse ba batla go bona ba bolai ba tshwerwe. Still surprised me. We're in a shock. We don't know what the purpose of this is. This has been gone too long. Women are killed by men mostly. So this is what we see now in our family. Ba masika le ditsala ba thologetse kwa legae la Ngendane go tshedisa tsala ya gagwe go tloga ba sa le bannye o mo kutlobotlhokong. Botlhe ba batlileng go ema ba lelapa nokeng ba mo gopola jaaka motho yo montle ba kereke ya gagwe le bona ba mo letshogong. As the church re utlwile bohloko haholo o Sithembile le motho ya sebetsang ka bogabane le motho ya ratang a boifa modimo. Ba agisanye ba gagwe ba mo khutsafalong tota ba re ene e le motho yo lerato a le bonolo le go nna a itumetse ka gale. It's heartbreaking, man. It's unbelievable. We can't accept, but we have to accept. It's part of life. Ba lelapa la bo moswi ga ba ise ba konosetse dithulaganyo tsa segopotso le phitlho. Mo lekgotla yo mongwe wa ANC o boleilwe ka go thuntshiwa mo Cliffdale gaufi le Durban. Minentle Mkhize o boleilwe ka go thuntshiwa kwa legaeng la gagwe maabane bosigo. Ke tokololo ya bosupa ya ANC go bolawa kwa profenseng fa e sa le go simolola ka lwetsi ngwagola. Minentle Mkhize o ne a tlhophiwa ka nako ya ditlhopho tsa dipuso selegae tsa 2021 go nna mo lekgotla wa wata ya ANC. O dirile jaaka mo lekgotla mo sebakeng sa dikgwedi di le ka fa tlase ga tsepedi. Go begwa fa a bolailwe a ne a tswa kwa tirelo phitlhong ya leloko. Molai wa gagwe o mo thuntshitse makgetlo a le mmalwa fa a ne a emisa sejanaga sa gagwe. Ba lelapa ba re Mkhize ga a ba le mosa fa a ne a ka tswa a na le matshosetsi a go bolawa. It was very sad to find him the way he was. He had never ever wished for anyone to be assassinated. He preferred negotiating and debating to resolve issues. That's how we raised him at home. Mkhize ke mo lekgotla wa bone ka kwa masepaleng wa eThekwini go bolawa fa e sa le go tloga ka 2016. Gape ke tokololo ya bosupa ya mokgatlho wa dipolotiki ya go bolawa fa e sa le ka lwetse ngogola. Lephata le le kgethegileng la sepodisi le thapilwe go dira dipatlisiso tsa dipolao tse di golagangwang le dipolotiki kwa profenseng.
lephata le ntse le tsweletse ka metseletsele ya dipatlisiso tsa dikgetse tse di fetang 160 tse di akaretsang maloko le ditokololo tsa mekgatlho ya dipolotiki go begwa fa bontsi ba batswa setlhabelo e le ditokololo tsa ANC. In the province, you don't only have this political killing, some will define as political killings. It's random killings. The last week you had about 8 people killed in Richmond. You had about 6 people killed in Mawut. You had before that 6 people killed in a following Kwamakuta, Mpumalanga, Hammersmith. So it's a broader challenge within the KZN. Re sa le fo speaker sa bolekgotla la eThekwini sa re ke ba lekgotla ba le robedi ba baneng ba setse ba dirile boikuelo ba go sireletswa morago ga matshosetsi a go bolawa mme a re Mkhize e ne e se mongwe wa bone. Becoming a councillor is becoming a very difficult job. Not only councillors from the ANC who are receiving threats. I've got a number of requests in my office from different political parties requesting personal protection because of the threat they are receiving on a daily basis. Sepodisi sa KwaZulu-Natal se re se tsweletse ka dipatlisiso tsa kgetse ya polao le fa ba isi ba itse se se ka tswang se tlhotlheleditse go bolawa ga Mkhize. Dipholo tse di tumedisang tsa province ya Free State di tshwanelwa ke go nna kwa ditlhogong tsa dikgang. Dingwaga di le 3 ka tatelano province e iponela palo e kwa godimo ya barutwana ba ba falotseng mo nageng. Go le jalo ga se dipholo fela tsa province e tse di mo malemeng a batho. Moaparo wa mokhuduthamaga wa thuto le ona o ngwekile leitlho la batho ba le bantsi. Sutu ena e tshweu ha isale e hohela ebile e le letshwao ho tloa dilemong tse robedi tse fetileng. Ha se mogabo fela empa e boetse ke letshwao la katleho. E apara jena ka lebaka la sephetho se babatsehang sa sehlopha sa matriki. Le lemong sena province e boetse ya tshela thupa. Re fentse obo so khala eo e tshweu e hlaisa matla a rona re le Free State. Sutu ya ha e tshweu ina le moelelo hobane mmala o mosweu o bontsha khotso. Jele rona re le batho ba Free State re lwana ntwa ena ya thuto ka khotso. Ha shi ba bontshetse tsana le opportunity mo di well health staff re black mara hey when it comes to education something white comes out. Magwe ibile letona la thuto provinceng ho tloa ka 2009 o ile a tlameha ho phamisa dikausu hore sephetho sa matriki se ntlafale mme jwale o gaba ka menyakwe le motjeko. No, ha ka sheba Sutu ntse le yona ya 2013 empa fela ile rono ke le ka change weight ka reorganize hanyane fela ne ke le ka lose weight nyana which is good. I feel good now. So ke le ka change nyana ntse le yo this time se tswere. Magwe o re o se a lebelletse ka tjantjello e kgolo ho tlotlotla barutwana ba matriki ba selemong sena. Magala Masiteng, SABC News, Bloemfontein. Batsadi ba barutwana ba sekolo sa secondary sa Tirelong kwa Kroondal ba ba rometseng kwa dikolong di le 3 tsa dipolasi gaufi le Rustenburg ba mo dithulanong le lefapha la thuto. Se ke moraga gore lefapha le rebole pegelo ya gore barutwana ba ba rometseng kwa Boons le Newport ba gapile ka dikgoka kwa dihostele. Go le jalo le kgotsa tsamaiso la sekolo la re ga go a rerisana le batsadi pele barutwana ba isiwa kwa dikolong tseo. Sekolo seno ga sa bulwa monongwaga morago go sengwa ka nako ya malatsi a boikhutso. Le fa baithuti ba ne ba fudusetswa kwa dikolong tse dingwe di le 3 go begwa fa batsadi bangwe ba ne ba ntsha bana ba bona kwa dikolong tseo go latela ditatofatso tsa ditiragalo tsa bosatane. Nna ke re gwa teketswa ko teng ko Boonsi ke tso iponna ko teng ko Boonsi le maphoisa na ba le teng a gona ngwana o kidnapilwa bila gona ngwana o ntshitsweng ka foste bana ba ikintshitse bone rona re iponetse le ko Newport mogolo o mongwe wa bone o bila a wa lene ko Newport a le mo gare ga sekolo re motsentse ko gare ga sekolo a utlwa lene situation e diragalang kwa male mana utlwa gane le ene go no le kono tlo utlwa gore go fa gona le something ko Newport sekolo se le sa apoka bagolo. Le fa le kgotlataulo la sekolo le ikuetse go bana go boela sekolong ba ikuetse gape go puso go ba agela sekolo se segolwane. Batsadi ba ba setseng ba isitse bana ke nkere a batsadi ba busetseng bana go dikolong rona le bone re tla sala re lwela high school ka re bothata ke gore re batla high school gore e ska ya swa
mo motseng. mme kgetsi ya tshenyo ya thoto e butswe kwa mapodising. Presently, we'll continue to work with the security cluster to cap that kind of a situation, because indeed this is for the first time to see people pretending to be parents going to our schools and removing learners during the night. Le fa go nnile le maiteko a gore bana ba boele kwa sekolong, go santse go tla bonagala fa seo se tla diragala. Sentle English, SABC News, Kroondal. Dikgang tsa rona di teng mo YouTube mme o ka di fitlhelela ka Ditaba-Dikgang le mo Twitter re teng ka @Ditaba_Dikgang. Tsamaisibe ano di khutla fa jaanong re sutela bosa go boa re kopana gape mo nakong e tlang. Robadiwang.